Dobar dan svima, dobrodošli na YouTube kanal portala krokisi.net. Pred nama je danas unboxing video novog Angelovog alata. Ovog puta pred nama je aku baterijski stroj za šmirglanje koji radi na osnovu vibracija. Znači imamo razne modele, ali ovaj je takav vibracijski. Kao i svako drugo pakiranje, i ovo je izuzetno pohvalno, jasno, sve bitne karakteristike aparata, odnosno stroja, alata, kako god, odmah su vidljive na pakiranju, kao i informacija da alat stiže kao solo, bez baterije i punjača, tako da su vam za rad potrebne baterije, odnosno jedna baterija i naravno punjač. I ovaj alat, kao i svi drugi od Angela, dio je dobro poznate Power Exchange obitelji alata iz Angela. Pa da vidimo što nam ovdje stiže u pakiranju. Naravno tu su upute, ali i šmirgl papiri, tako da ste praktično s kupovinom uređaja odmah spremni za rad, naravno ukoliko imate baterije. Ako ne, njih ćete morati dodatno kupiti, ali ako već imate Angelove alate, onda sigurno imate i baterije. Ovo je mali spremnik za prašinu, jer ovaj aparat se može spojiti i na usisavač, tako da ako ga ne koristite, zgodno imati ovakav spremnik koji će ipak zadržati nešto prašine. Ovo je naravno dodatak za usisavač, odnosno ovaj spremnik, i naravno tu je sam alat. Opa, da ga izvadimo. To je to, u pakiranju više nema ništa. Alat je izuzetno kompaktan, lijepo leži u ruci. Te naravno za njegov rad potrebna je baterija. I to je to. Dovoljno je samo postaviti brusni papir pomoću ove poluge koja će ga držati čvrsto na mjestu, i to je to. Spremni ste za rad.